Steven Byatware orukora nka director crop resource o Minisiture by'obuhingi najya bazagumiza munehuru yo kwiga bona abarukwejumbira omukuguza ebicupuri obwo barukweyambisa polisi eyabahirwe mukuru w'ihanga erukwetwa agriculture police. Ekizibu kyamani muno nekwo kuba n'emibazi na embibo ey'ebicupuri fake inputs. Ogendo gure bicholi no giro guzire bicholi by'omulembe kandi oguzire bintu bitali magezi. Tuza kukuratira ogwo omuntu wakuguza ekintu ekiri fake okwika aha amateeka ga gavumenti gakugarukira. Desire Mparana or acting production officer wa district ya Kagadi nagira ngo murundi ogu abahingi nibaza kutunga obuhwezi kuruga omu bahingisa babo kuruga omu bahingisa babo ahubwo ku bantu baza kugumizamu barukuza omu bahingi kwetorora district yona. Tuwesere joint clinic oba crop animal consultation centers tugironkingira no mabatano kanso eja kuyamba abali mimuno nga kwa tujja kuba ntubahika muno hati endwaire yakihotoka mu bitoke omwani kurwara ni gutahua kahuka kabakweta coffee twig bonwara noruro butibona ni buoma ni burugaho. Rose Birungi omuhingisa wa Town Council ya Mabare nagira ngo batwire no batunga okwetombwita kurugomba bahinje n'abarisa ahabwe imibazi y'ebicupuri hamwe n'embibo kandi ekindi kiretwa okuferwa kwango omukusharura. Abayingi abalimi babaire ne bayija hano ni batureportingira ati mu maduka nguziro omubazi nyamara gutekaho tigwine kigukozeroho. Abebembezi ba district ya Kagadi bebembirwe mukuru w'entebe ya katano hamwe na RDC basimire Minisiture ahabwo kwijuka abahingi n'abarisa. Hari abakozi bayitu abalimi n'abasaho b'ibisoro. I want to appeal to you, make sure you are fed by the farmers. Tubase kutunga food security wakora twasharuraje chacha kiyama akasente natukeyihamu. Eirwariro ry'amatungo n'ebihingwa omu district ya Kagadi nariza kuba ryo mu Town Council ya Mabare bitkanda abashaho nibaza kugumiza mu barukwetora district yona obwo bari kushomesa no kujanjaba amatungo hamwe n'ebihingwa. Gashakwa Somas tumwebaze.